badauka zerikusirik irekin. Biezuekin. Jende gehienaren jokaera izaten da, ikasketak egin, ikasketak bukatu, eta badakizue ikastearen helburu bat izaten da lanbide bat ikastea. Gero lanpostu bat betetzen. Baina gehiago jokaera izaten da lan pila edo lan eske ibiltzea, ezta? Horrek esan nahi du, guk beste bati eskatzen diogula lanpostu bat. Horrek esan nahi du gizartean badaudela pertsona batzuk lanpostuak sortzen dituztenak, eta beste batzuk lanpostu horiek betetzen dituguna. Beste batentzat lan egitea soldadaren ziurtasun batek, moduzko ordutegiko bat edukitzek, alde honak eta alde txarrak dauzka, ez? Orain urte eta erdian ere gauz nabi honetan, alde honak ere ikusteiz diot, beti ikusten duzu, aspektu ekonomikoaren amildegi hori hankapean, baina, pixkanaka lan eginez eta esfortzukin, aurrera. Y lo primero que tienes que hacer es, tienes una idea, pero tienes que ver si esa idea puede ser o no válida. Las ideas tenemos muchas, pero por poner un ejemplo, si quiero abrir una churrería y hay 20 churrerías en Legazpi, pues no tiene mucho sentido, quizás, a no ser que hagas unos churros muy especiales. Yo he estado en la construcción durante 12 años trabajando como topógrafo, entonces con el sector se ha ido directamente a Blarete, entonces a raíz de eso pues lo que decidí es renovarme completamente y estudié en Nuble durante un año un curso de eficiencia energética. Nire esperientzia izan da, saiakera hori egin genula, etzan gure bide hortatik jun, atzea bota ginen, eta ni jarraitzeet oain dioz turismo arlo hortan, beste enpresa batek ikusi zian idei hori atea zezakela aurrea edo, eta hortik nabil oain dioz. Baina bere bidea ez da alperrikako sekula izatea. Hor jakinduri handia egoten dela. Pero bueno, yo creo que es importante ser inquieto y participar en todo aquello que te llame la atención o en lo que creas y a partir de ahí salen posibles contactos que puedes aprovechar. Ser inquietos, bai zure lanpostua sortzeko, baina ser inquietos baita edozein enpresatan, udaletxetan, elkarte zibiletan eta kirol elkartetan, behar den tokian. Holako jendea behar da gauzak berpiztuta ateratzeko. Por tanto, ahí te tienes que un poco empezar a aprender y a repartir esos trabajos para que te asesoren y te ayuden. Guk eskola badamagu alor hau lantzen, bat urtero badamagu alor hau lantzen. Eta behintzat helburua da, ekintzaileek Los que ya somos un poco viejunos, como es mi caso, en la escuela antiguamente no se trabaja nada de estos temas. Sí que ahora hay una nueva tendencia, yo creo. La ULE es un perfecto ejemplo de ello, organizando este tipo de eventos y luego las actividades que tienen ellos, el grupo de promotores. Aldaketarako pertsona horrek izan behar du aldaketarako gogoa duen pertsona bat. Beti gauzak aidean jartzen ditunak. Hori suspertzea eta hori lantzeko hor gaude. Giltzaileen irudi hori oso importantea da guretzako, estrategikoa da. Yo creo que un emprendedor lo que no tiene que tener es miedo a equivocarse. Lo que tiene que hacer es creer en lo que piensa hacer y darlo todo, o sea, creer ciegamente y ponerse en marcha. Pixkat esan da nahi uztartuta ilusioa. Zenbaten sinisten dezun hori bildurrik gabe aurrera ateratzeko gogoz ibiltzea. Eta, nahiz eta momentu honeta zailak pasa, kontrako momentu horiei, pixkat ilusioz bete eta aurreiten jakitea. Nire ustez hori sinistea egiten duzun gauzatan, beraiek aipatu dutena, eta gero egotea beti aktibauta, harrapatzeko sortzen diren ideiak edo aukerak. Ausarta izatea, nahi ustez ausarta izatea eta gero buruki jokatzea. Leheno aipatu duen bezala ni txurreri bat eraikin nahi baldin badet eta Legazpi txurreriz beteta baldin bada, buruz jokatzea eta baino ausarta izatea.
Baina, pentsatu behar dutena da, ekintzaileak ez direla bakarrik horrelako negozio bat aurrera ematen dutena baizik eta ekintzaileak askotan, esparru askotan. Eskolatan, enpresetan, ospitaletan. Nik uste tokatzen zaigula hori egitea. Guk egiten ez badegu ez du inork egingo, hori beti esaten dut.